Boke Bandarima ni jaga Bru Resettlement kya ni mamba pandawo the central what Tripura government by Mizoram government by central government by Bru this place ni Bru representative by kia agreement sign ke moni mote do yo Bandarima po ke ha Tripura government by location choice ke area mo jaga se abo jaga wo ta wo bangbalu ya Bru Resettlement o ani mamba pandawo ta wo SDM raw phaye kaye nai phimose borowo joto subruk bangma ke chung joto nuye tongo borowo department juda juda ni bruk phayo ungsingkhe number 1 wake PWD phayo lama chamo chaya na ye brok photongo lama brikes na manai tma khenai brok joto tongo tiniyo borowo salaimo number 1 ke skang therwo Bru Resettlement o anai se jude hasingkhe bo road connectivity kaham ungyam bo ye borowo it soling ke unye tongo bo it soling unye tongo mano skang therwo pa ha kaham ke jai ke me ne mamba pandawo borowo pura metal nawo ye salayo aboduino SDM po buina ha number 2 ke borowo current department of tumba current row of current facility kre khongye tongo umbo ye current branch abo Bandarima paranchi sungwila ni mani ye tawo nai lai tongo abo current department of phono kokroi chung bole jai khe nai current ba pandalawa na nai kre hi bro phono sanango number ke thamma 3 number nikau number 3 ke bro sapio bro wo se judi para wane sikhe chung displace ni leader ke saruwo boro se judi para wane hasingke skang therwo ya khai kaham nango nge chu sawo umi abo dergang ya khai no pubra repairing kaham ke khestam ye settlement ba pandawo rora phama honai ita phama honai jate rokom water supply ke ne ke pipe ro phama honai bo ye it soling ke ye na ye sawo boro phono SDM toko phono boina ha bon ba pandawo using ke chuchi asalai phe ha borowo water connection khenema ba pandawo water supply phonango umbo ye tawo chung borowo se judi no tanai singke te hokre khen no hu tangmaya bron te nun to nai maung nai buju siam bo ye arumi chung tebu dergang chi de lusar nai bron chilu sar je khepona khe redi arpho chule water supply kaham nawo hi chung phono saro ha unsi ke bra water supply phono kaham ke kheye nai hi no water supply lachi anima ba pandaw bukti jang jaga khau bai jiyo tui sala sanima lu sanima jaga hampi jaga go thepi nya bono teniyo nai lai no jayung le ha abo phono kaham okay ong le ha o ye bo jaga bo resettlement no anima ba pandaw taw Tripura government phutla tongo haba arumi joto nara prathama ke khudi boro wo resettlement ong ye kaham ke ek sung bora rasit tongi thani mamba pandaw one time ung yamani long lasting thame ani mamba pandawo naro joto prathana nangye tongo naro janjan khati mo isona prathana ke kriya singke rowo tongye thangye omoni tongme ni machin chakawo komi tongo bai naro joto ni prathana nango betha SDM pho kaham boroni joto so department phaine ropo je samole kaham ke nobra pho accept na ha hospital ta nai school ta nai bazar set ta nai waiting set ta nai lo haken nobra pho no sub center kungriye pharmacy point to tingkha ni ma ba pandawo bra pho no je chung samole bra pho no boye tawo ongi tongo umi bangbalu ya Bandarima no habarai sani ma ba pandawo sarkari borkari habalaye tongo umi borowo Bandarima ba pandawo betha jaga kahamse muha pho kosto lana rong tani phokroi la chikring tani phokroi current butong woke tui butong woke yakre butong woke lama bu pa woke lo ha paye to mambo yenro jot to no request khawo me brahma panda prathana ke khranai man hiya khakcha ha